Mema obibia akwa eba Attention TV so YouTube mpacho se won subscribe ya na subscribe ama me se won like yes and no like it na wasan so a share ama obi so enya bi attention kase botewu ana me akosia sparkles me de bro na dani da any endeni na kra no a police for any media houses any ankara any jumeko ebo accident for a cheap po any drivers for our cheap ashain says about driver na empo se passenger be etiquette mo no ka said driver we dey ase won ko speed we dey top speed ni man yen ko do ntem na pentema eya ma won fa won aso ma won anaso driver no e chihen no na o the speed ne kwa wona wotika ni mo etimi ka se driver we dey to bo na we dey who ko over speed eye dey ye connect ata kra ye ba kudu na ende ensem abeka yensa ene se accident twentwentwe bi esi ewo Anyaa school junction na Attention TV ahaya yenim haya na accident hi esi na accident hi je eye hu papa paye nyame ana nisa be mu a accident no obia ehu anto chima na akwaya set car mienu ono se bro nya ebe ide nkofo ekoyi car so pese wo hu se wakoto new car no e registered nti ye anka se hu se car no hwe ni anokoyim e watema habo e de baaye na ono kasa car no na ndi top speed yo de ahyem and me fabulu kuma ba ide man ko du bia me ko no mu hu se car ye foforo anhwa metosolas ana wodi top speed e ba na ono wo inner lane mo car for so at the top speed ba e wa outer lane na kwan Ghana ha say wo ye kwan ya edu ba bia wo che kwan ni mienu e ma wona wo outer lane etimi ba inner lane mu esanso toa on akonto eso na car na ono so e wo top speed or the free outer lane ba inner lane mu no na Corolla ya ye ka hwasema wa involve e wo accident mu e hu se yes or no so oni me competition and me so me top speed na yen kwen akrakra ma ne o outer lane na be pie mu inner lane mu no na Corolla ya wa involve accident hu se we des ma ya me meka na ba kubo me bia na yakra wo fie se ye kwa aba na ya ntimi aba bia ma me ntwi break na me ngina ho na onko na break yi anso ni mu break yi se me de ba so ma wo se we de ko speed break yi se bremma we dey ka ye foforo so we dey medi wewu na otia break yi se me ntuso na break yi ka no ato no ama really by 5 times e to attention for yenim ahaye akosia sparkles me na form kakra aga e ho fama kakra e bo fame na accident no sa no car no e dane ye e ma ikofo se na Ghana for yetie no ne dane da ye no and e ba wonso ma wonso mo ya de pa ye ntwa picture so wo ya de pa and e ikofo tintie ma wo ka se na Ghana for accident bi say esi obitim na arent na mo mbo ama ye dane car no car sa twem kwa ebetimi ejina so wanjina a police patrol kwa ebetwem wa hase wanjina anhwe se accident ben kwa na esi eden na de accident ne baaye nti amanfo wo car ne ho na de onfo hye mbotom eso mu de car yi esambesi fom ema ne ye esambesi fom ma ne ye normal ema wo yi nipa na or drive car yi na ne wo yi nipa no de nyame adom ne ho ye papa awode na kopie mu hospital doctor for hwe no na ebomu so say car no unregistered car no color red na say huni pe bi akra wo fie na okita car ye register ye Corolla red card en there na accident esi wo Anyaa school junction Attention TV nim haya ana ye de ro brown ye bedi achi na ehun sem bia ye de areso mo Attention TV so YouTube midin ane akosia sparkles me da asesa wuti